Malala o malia ho e ki moe le lea e tonga ko toa pe whewhege tai tali le ki mo tolu. Ki o mo uni o ngongo me le te o kai maafo ki ai television e tonga ki he hawani. E wakai kui ki he ulu i o ngongo. Whatau wholofola ke ne a whio e kau talawhika o lahi me ko ampastoa me to opuli anga i he kamata ko ia ai wiki whatipulu me te kahonoa o e tau. Lau ngau ka kaina nao kawat ke polo kalama laka ma sisu ane awhi. Pea hokat pea whi mea ake whalea lea o tonga o ikai ke tāpuni i wikeni, kai hokat ke tau whalea lea. Pea koe hokatu ai tau whalea lea rolo tonga ke tau fo ou. To ia me ngahi o ngongo ke he pe ana yangi pe whaketawa kai ke tu unga o ke ai timi tala. Ko ia a tonga ni, mea polo kalama ke honu tai tali whawhanua ki nao tolu. Ke wakai lewa e ni ke whakai ki. Au ikai ke whangata ngata ngai whenga maali e me ka kai whiwhine me whanau whiwhine. Ka ko lahi pia ngai matapa o ata ke nau mau. Koe konga eni ai mea ta hini kuinina na si pau ulo tonga eni mea whalanglangi polo kalama tāna ki tu unga kolisi kuni sāno te ke tau ni. E pongpong e aho ni. Koe whai ki o talanoa ko ia moliliani polo tele. I e mea ta hini kuinina na si pau u. Ko hono langa o atonga ku tu uloa. O ku fie mao ki whengai ake e whunua i hono teke ngai tale niti o ku mao he whanau. O ikai ke i he malai pe o iako. Pea o ana ke pehe, koe whanau pe o mao matai tohi mo whakailonga ako. Ikai. Ko ki mautolo o tare niti i he malai o ngowe mo ngahi mea tokoni. O wa inga sipoti. O tui koe ngahi ngā ue koe ia o kuwhie mao au pito pe ia i o tau whonuani ke langa. Nā ne oki mo whamawhai ai mau inga e whatongia o whiwhine tonga i he tapa kehi o e mo ui. Pea nau tala mai. Ko whokipa ke teu ha mou timi. Ki he wa inga. Ke au e tuk peo wa inga pea tangata. Wa inga mo whawhine. Pea nau tala mai. Teu atu, te mau atu ho mou teu ngā. Te ke whia mau ha whai ako. Ka koe ngahi. Whetokoni akia a whawhine whakamāman lai. Ke kamata whakaava e matapā. Ka kohanga o mai koe ngahi matapā o ata kia te kumau tolu whanau whiwhine. O ikai ke whakangata ia. O ku ata ko koe te ke whai tūtu oni. Koe hā e ku mea e whai ake e kumo ui. Te unga we i whewhe i hoptare ni ti ke au ngai. Ma hok whamiri, ma hok kolo mo siasi. Pea ma hok whanua. Rotonga nina ani toi mea, o mahau inga ke poto i e whanau whiwhine i e mo ui o ku whe au me ngai whengata au e hala whanunga. O mātunga eni i he mahino, o alupe tai mi pia lahiangi me ngai palopalema mo e whengata a o e mo ui i tonga. O ku iai e mea lalahi e tolu, o ku whakamanatu mau pe e tui ke whanua. I wharearea. Koe mo ui lelei a hono kakai, koe nau wako, pea moe ngāwe i whonuani. O whie mau e whanau whiwhine mo ui lelei. Koe ka hau o tonga, koe nau whae, me he ako anga peheni hange kok motolu. Ko ia koki mou tolu, ai ngai whae i ka hau te mo ohake ai whamiri mo ui lelei. Ko uhi ke ako lelei, pea ngāwe i lelei ai whanua koe. Nei gau ki ene mea, ki he lakanga whakaranglangi nei whaaki kia te ia he kau taha soka whawahapule anga i ka kawhiwhine, rotonga ene mea mo ene a whioking tupo wono i tupai, i whakaamu ke teke mo whakaiwia ai tare niti o e whanau whiwhine mo e kakai whiwhine i e mala e o e soka. Nane mea kutu whakataha i kau taha tutoku koe e kolisi ki tako nia e whanau moho nau kahau. Kege he kolakatu eni e ngahi kolisi o siasi wesiriana tawataina o tonga, o te tau peitonga tapuni me ngahi motu. Ke whakahoko ko toape ai ako Form 2 ke programa ako Foundation na University o Pacific Tonga. O kumatunga eni me he liliu ai e whotuutuu ai ako he siasini, ke hoko atu e Form 2 ki he university, ka e tau ataina pia e university i hono whili o e whanau ke Form 2 o whakatatau ki nau ngahi whie mau whakaako.
Na e whatau fulofona ka whawhawhanga wha diplomatika me tō pule anga ki ene awhio he palasi whakatu i loto nuk alofa e he ahoni. Kena tō whakatau fulofona ke ene awhio he nau lakanga ampastoa pe ke tala whikau lahi a nau whanua. Mo e whakaamu ke lalanga mo whakaivia e wāwhinga e ake wāwhi mo tongani. Ko e polo kalamani na e tōna wahe whanua tō pola one e mai whakaikiki o i tala noa ko ia. Ko e mea tu ene whawhawha diplomatika o i pule anga pelisiume, His Excellency Michael Coffin, o ka mata e whātau wholofola ki ene awhio kingi tupo wono i palasi whātu i, a e whātau wholofola a e toko walu ke kau whawhonga diplomatika me i he pule anga muli. Ni toki hokat kei whātau wholofola e ambastoa o Brazil, ko Cuba, pea mo Hungali, a ene nau whātau wholofola ki nau tolu ki ene awhio i he hoa pongpongi e ahoni. I hoa e FF11 ni toki whātau wholofola ai ki he ene awhio e kau ambastoa pea me Amerika, Holani, ngā he whanua whatataha ale pea, kai pehe ki he tala whakau lahi me he pule anga whatataha. Ko e kulupu whaosia ki nau whatau wholofola ki ene awhio i he wiko e ka whawha diplomatika whaosia e tauni, ai au kawe ngahi ka veinga he ngai sektoa e malawa ai o whai hawhinga aki kono teke whalakalaka o tuloa e whatau wholofola ni whahoko. Ne ka whoki ni ihini nau whatau wholofola ki ene awhio, ai ambastoa fuoa Amerika ki Tongani, Her Excellency Marie Dumoa, ai agune ului ofisi pe ifisi o whahokwatungia pa miyai. Mai no whoke uloa ki wiki e ka whawha diplomatika e tauni ni whahauka e wiki whaose sune o whawhauhi interneti o matuunga eni me ngā he tapui whangatangata e COVID tahaiwa me kei tāpuni o e kau a whunua. Ke wiki e ka whawha diplomatika ne whotutu pe ke kau talafi kau lahi me kau ampastoa whao me ngā whunua i muli ke nau whātau wholofola ki ne awhio e tohi o nau ngāhi ngau e lava me a. Kai ke he koe wike diplomatika whoki koe whainga maalia e ke toi whakamālohi ange pa mo toi whakaiwi ange ai wāwhinga ake o tongani pa mo ngahi pule anga ko eni o e kau talafi kau lahi kai pehe ke kau ambastoa o kuna whatau wholofola ki hene awhio. Mai ngongo ai leiti o me televisione tonga pa me he palasi whakatu i pa me nukalofa koa wahi whanua tū pola. Ke whaiha kole whamule more mo kole ki o tua ke tau malingi ni ke le simu tāpua ki ke whanua. Ke kongai mea tahini kuini na nasi pau i he wau loto whaafenua me laka maa sisu ane awhi e mala e pangai lahi. Ke polo kalamani na ia i tono a leliani polu tele o ni mai whaiki ke tala noa ko ia. E mea e tahini kuini na nasi pau u. Aia koe se aia o i loto ho fia whakawhanua. Ko e whakamuke whoki a tonga ke tuku whanua ki langi na e whai e ulua ki whā. O whai e mea ne toka kei hono whinangalo. Ko e tahui ki a Sihova kai tau malingi ni ngāhi kelesi i tonga. Ko e toka ngā ki ta whoki a tonga o kole ai mesi me alo o whā ai o tua. Tau toi whoki. Ke mea nai toka ki ai hono whinangalo nai langi mama o angepe. Ke tuku ki tau tolu ki langi. Kai tawhe mai ai ngai tāpuaki. Maa ki tau tolu moi whanua. Tau waka i he ngahi mea o koko. Pea tau whoki. O kore whakamore more. Mo kore ke tau maringi mai ene ngahi ke le simo ene tāpua ki ma ai whonuani. Ko tau he. Pea ko alu ho tau kakai he ngahi feitu ukeke. Nau awe pe ai tui mo lotu. Ka oku fie mau ke tau hau kakato. Tau vete, tau kore. Koe ngahi aho oku kovi. Ko e tāhine kuinina na spau u i hene mea loto ngai wau lotu hōwhia whawhanua mo laka maa sisu wa noa wowa ai ene whai ane awhi ke mala e pangai lahi. Nā ne mea koe lelei e nofo mo tauhi ki e otua, ai nei tuku kiai e siau situpo uloa ki hono kakai, ko hono malu i e otua hono kakai me langi, o hange ko mātā e tonga kotoa mo māmani i e whakaiwahani hoko i Sanuali. Nā tau wakai pe ki ai, i he puna e mo unga awhi. Pea hake e pe au o alu ki ngai tapa ke o māmani. Pea mole e ngahi nofo anga, ho tau ngahi kāinga. Kane kei o mai pe, ho tau whiunga. Ko e efu, na e tō, tā e mo ui hai,
ai kere mo tau ngowe. Ko ene weinga pe ke tau toi foki. Foki ange kia te ia. Foki ange ki he mea na tuku kia i e whanua. Pea nane o whai ai ene sewa niti. Ko tupo uloake. One omi e tāpua ki mātonga. O kui kai ko koe mo au. Ka ko si hova. Ko ene mea koto ape. I mamani, ai koloa, ai paanga, ai tare niti. Ko ia toko tape. Ko e tau foki, ka tau inasi tonga. I ngai lelei. Na ane tala ke ne tamayo eiki. Teu tauhi ki mautolo. Ka pau te mau nofo kia te au. Mo fai e ngai tūtoni. Ko ia wauni ni awhioa ia ni awhio king to powo no pehe kia prenistau whaahau manu mataongo mo prinsesi halai walu mataaho. Nei hoko ato i polo kalamaki ngā hiwa whakalotu me ngai whungawaka ke he kehe lotu mo e whawiki wiki ke o tua. Ko i ka venga lotu whawhunua ke taoni, toka ngai pia ke whapao i teke inasi i e mo o i ta ingata. Ne laungi awai e ka kaina na te fua i e mala e pangai lahi ke polo kalama whawhunua ko ini, ka kohona whamanatu o i ahoko iau kingi siao stupo uluanki mo e tuku whanua ki langi. Ko i porokalamani na e tataki pe ia e he kaulotu hufia whawhanua a tonga. Ko ka mata ngāwe ai pule a ngā ki hono whakaata e ne ngai e lia ne mau me wisia ko ia me he pea kula i sanuali. Ka e tō fo ou ha olu a kau pe ke hangoe vista polo. Ko e whakaamu ke maumu ui mea ka kai koe ngai kolo o hihifo lo tonga na whakahaki ake me whakatamaki. Na e hihifo i pongponge ahonia malia Gutenberg o ne mai whaikiki o talanoa ko ia. Ko e ngahi e lia ni na e wesia lahi taha i hihifo aia o kulolo tonga teke mo whakaata e he puli anga ke ngawe ake ngahi e lia ko hangowe anga. E whamatala pule whakawahe o hihifo ki he ngonga le te o tonga sione manu o kukei whakakiake pe ai kakai o hihifo hiri ngai whakatamaki i sanuali pea koe whainga maali lelei eni ke hoko ngahi e ria na e wesia ke toa iha olu akau ke malawa ke ne tauta ofi ai peau i he taimi o kutahi lahi ai. Na ane pehe ki he o ngonga le te o tonga o ku lele pe ai ngā we ki he ngahi wheitu una e wesia lahi taha mo langa whale ai puli anga. Ko lolo tongani ko toko lahi ngai whaamiri o ku lele yange na whale na whaanga mo i tu unga o mo ui o whakahoa ke aho ne hoko ai ai whakatamaki. Ko tuonga wesia koe kakai ena mahino o pito pe. Wesia lahi ngai no whaanga. Pia wesia lahi ai ngowe anga o tatau pia utai mo ngai a kolo. O tatau ia i he ngowe pia mo whangamonu manu. Be me koe konga lahi fo ke peset lahi kakai koe mawanga mo ui koe kere pa mo tau he whakamonu manu ho whakawhatapu. Ka kona moni u kai tuku ha mea ia. Ko pau ke tu e tangata pe mo e whine. Ko toa pe o e mui whonuani. Pea mo whonuani ko toa pau ke nau tu na to ke whanga aue. He kai ke hoko mea koe ni pea mau tangutu ai pe o tari pe ke hangahi tokoni mo i kai. Ko pau ke mau to ke whanga aue. Ka mata e mea ngai mea ko toa pe ka maulawa o toi hoko atu. Maulo tonga whenga i ahoni maulo tonga whakama opo e ngahi api utai kakai koe vevene tsunami o maulo tonga whakama opo koe ni. Whaingata aupito ki ha misin palau ia ke ni whahanga au ki uta. Ko hiko veve koe me ngahi resort o ku veteko toa i ngahi apituku hau koe papa, koe kapa. Mai papa o koe ai whao heka ke ngau maha misin palau he la ve ngahi misin ni. Ako ia ni malo tonga whakakato ya taloen mi September. Mau ka mata mai mi hatafu. Ku mau i kanok polo he lo tonga. Whakaosena kanok polo he weekend ka mau hoko ki ahau. Ko whenga lahi pe hange ko whamatala nei. Whe mau ke mau tu mato ke whahangau. Whe mau ke mau o mato ki tō kanga ke tō hafu manioke. Ke tō kone ke ngahi mau anga mo ui a ngahi whamiri. O te mau nofo pe ke whakawhalala pe me hangahi tō kone me ngahi whanua muri. Lolotonga e ni na e pehe e tonga avilofia mo waniwa sila pelo me ahau
O kuna whamalo ia i ngahi tokoni kotoa pē kua lava ke langalanga ki ai e nau no fo. Nei wei sia lahi foki a hona api no anga mehi hake a pēa kula o iku toi langa fo o wai hona api. Pego whaka amua ke hoko ato e mo ui neongo ai whaingata a. O ngoi koe ke ho mau ki whamire taim koe na hoko ai whakatamaki. Na mau o ngoi mau tau mauri e kina. He na mau o mai ke hamea taha e toi. Pa koe hango ki he tainimi, he tu he tainimi, mau ngoi ko mau foki mai e mau mo ui, mau ngoi kakato e mau mo ui. He ku iai e whare ku mau hufanga ki ai pe hange ko e tainimi. Neongo tainimi ko mo ui u kamata fo o. Langa fo o ngai mea ko toa pea o ki he fo i mea kai. Me ngai mea ko toa pea ku langa fo o e mo ui e tainimi. Ka ko he tu he tainimi mau whawheta i pe ko inga ku iai ngai tokoni. Ngai tokoni ko toa pena mau lawe ko tāpuak mo monu ka te mau tōku mau lau ia. O kune hanga o kake ia ke mau ngai mo ui. He na mau au mau tōka tuunga ki mau te ilo po koe ha e mau mea te mau au ki ai. He na ki te toi ha mea ta. More amanaki mo e amanaki mau ki whamiri ke na iai tuunga le rei na mau kamata mai. Ka i hoko koe whakatamaki. Nai more mau amanaki ke mau ilo pe te mau te tu mefi. Ka he tainimi ko kamata ke fok mai mau ngai mo uyo mau ki whamiri mau kamata ke mau ala ki uta whai ki whangi ngoue. Ko tokoni mea tokoni lahi taha pena e tapaka ma o sini nere ke kamata ke ngai fua ngai whatongia mau whamiri. Ahoko nai toa e tsunami ki lolotonga ni nai toka e tsunami na mau whitukutuku ki loto whanua. Na mau alu ko ia na kai te toa mea taha na mau heka pe mea le leo lele. Ko ngā mau ki whanau ko whakaampe ke mau hao ko toa pe. Pea ko e ku whakahoa ke lolotonga ni. Na e toka e tsunami na e mau ho mau ki i whare. Aia na e osi katoa e whare whakatolo e a. Hange koe tahi na ngata e tahi e le volo koe. Na e osi kotoa loto ia. Na toki hai tau tupu o kirina ho mau whare. Na e ma o fukuria na e ma te ia i ho mau whare whakatolo. Tata pālo mai ki tua. Ka pauna i ka ia e keke ulawa o kirina ho mau whale mahalo ia hawhainga tu unga ia uka ki whakawhia maari anga ia. Kai he lolo tongani u mau langa hake pe o mau ki whamiri o au haki tu unga o ki whakawhia maari anga tainimi whakahoa tu koe ke taimi koe nai toa i koe tsunami. Pea mo ngai tokoni pe nai ofa mai o kauia ko tokoni lahi ako mau ki whamiri whakamea kai whakavala kauia ko tokoni lahi ako te mau tolo he ho ki whamiri e langa hake koe he koe ngā he ko au pe mole e hose paniti ka ko au pe tau he ki whanau. Koe whakaiwaha nei hoko i Sanuali o ku kei manatu ki ai ai toko lahi. Pea makehe a hono natula me ha toi whakatamaki whanatula ko a usia ai he toko lahi i Tongani ai a kune whakahā mahinoi ai tuulawe ngofua a Tongani ke ngahi whakatamaki mai mau inga oi mo uima teu teu. Nai kona ki loto foa tongolele ka hapai tu anuku wawao mo kolomotoa e tuki mua e kolisi kuin salo te ke tau whakaako wa noa wawa e Olive tuku tau me pe sete walungu fulu mahiwa mama loa lo maile. Ko tuku tau ke matapure lahi pe e ako anga ke tau ni. Ka kita lano ako ia modilia ni polu tele. Koe kaptenia e kolisi kuin salo te ke tau wa noa wawani. O ku ave koto aia ki loto foa ki tonga lele ka hapai. Ki pea mo kolo motua nuku waba. E Olive Wilmina tukutau. Ko e tūki mo ai kolisi kuin salo te Olive tukutau, i e ne whailoa ki mo i whaafi wharanglangi ta hine kui nina na spau, i e ne mau wikona ai tau whakaako o i tau ni. Na e kona e tukutau ai ako angani ai le soni e ono, o kaukei le soni lea Whapritania, le soni tau hitohi, le soni historia, le soni fika i statistika, le soni kompiuta, mo le soni whaloto. Rotonga polo kalamani whahai e he tuuki mua ai kolisi Olive tukutau, a e neongo i fia i lava mea kone whai, mo ne wharatolahi ke toinga i kaumuia ki he kolisi i he kahau. Koe tau whaingata, ka koe kaumu e ki, o te au sia i e tō mui e tau koe. O kuo atu ene whamalo, ki he puleako, ka mai kau ngā ua,
mo kau fai ako. Kamake o ngotokon matapoe lahi. Mo toinga korisi. Ia poupou. Ia tau ngau e whakata. Whetokoni ak. Ia tau koe ni. Kana ikai o mo poupou. Ikai o mo tokoni. E ikai a aku e whata koe ni. Ke walewa ni mauia ki holonga wawa o mokolomotu o hai Amelia Manofitoa a ki pe seti waluwha Tesmari Waluhiwa. Rotonga ni e whamatala whakatau ai pule ako i ako anga whaiwhikao li lio whakawa ko e whanau ako whakatoa i walungi au ni mangofuru maa nima na na waku i ako anga ni ki e ta o anua wawa. O kuto iai e pule ako, newe sia lahi e ako e whanau ko uhiko lahiangi ai taimi ne tata puni ai ako ko uhike ngai whataptapui me COVID i tahi wau meongo whai waha i sanuali. Ka aku whawhiewhia ki ako anga, he neongo i ngahi whai ngata a, ka aku kei lawa noa pe e whanau o whai tūku i ngata e nawa ko. Kei ke he ka wenga na tataki a ki e tau whakako i Koris Queen Salote ki e tau wanoa wawa, ko e ke langlangi ia ai e ki i e kuako mo e ku ngawe. Pea kua whahain me office e whalea lea o tonga ai ki hokat pe me ake whalea lea o tonga i wikene o i kai ke tāpuni. I ni pehe i hokat pe o au ki he tau wanoa o atolu pu ke tau fo o wia ke whawhainga mali i ngai whakataha o whatatau ki ngai whemau. Na mea whake sea whalea lea no pele whawhanua i he wiki ko osi e tāpuni ai tau whalea lea wanoa wowa e aho tau pule lulu kono walu o tise mani. Kai kehe. Na lava e ahupule luke wiko se whatau wholofola ke tali o tō wholofola. Ana me ai pale mia ho kawa me liku me whawhano pele o ngoni wā ke whalea lea o tonga pili nisi kala niu walu whatofili. Ko e ola e whatau wholofola e tō klipot i hongo me mi pa whalea lea a pongpong i hoka te wheme ake whalea lea o tonga. Ko e uni o ngongo whalato whanua pēa ki e hauani. Mala e si poti mo wai whanua tū pola. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. O ku me ite ai toa ko hangai toke lau i he lava mea ko au sia he maa i moa he tahini kuini koe tala. I ano hiki hake a tonga o kau hi ngai whanua unau iloa he sipoti netpolo i mamani. Ko e whahaia he mata pule whaifatongia he ne a whio ko tā kapu, lo tonga e wau whātou uta e haa unga e tahini kuini, i hono talitali he hotele tano ai timnet polo whawhanua ai tala, hile nautu uta he malai wapuna wha moto i he whiawhi toko naki. Ko ia ahi mai ene timi he wiki e taha he kawenga koe foki ki api, ai koe whainga maari e ki nau whilongoa ki ai mui kakai e whonua, hi leange ngahi poupou ni whahaukia tik nau tolu, rotonga e nau ngahi wa inga. Ni tatali ki nau tolu he malai wakapuna wha motu he eiki toko ni palemia sa miu kui tawai pulu, kai peheke eiki minister leo leo e potungai ki ngahi ngai whaloto whonua, no pele fohe. Ne make he whoke hano talitali ki nau tolu koe uhine taktaha e ngahi business lalahi e pule anga, mo e ngahi business i kai whapule anga e whanua he toko tahawa inga. I hono whawhi ao mai ki nau tolu he hotele tanoa, ai ne kau game komison whamawhalalea tonga he hono whawhi ao e whai ako, Jaguar Simpson, mo e ti wheni ai timi halai walu to tai o le po o whasmoe awhi. Lo toa ni mahino pe whoki ne to whanga tongani me ngahi pole he kamata anga tau ni. Pene hange ko nofa ta ili ile ka kai whanua he ili fia pa mo i puputuu, ka ne hoka e ngahi kuna he sipoti ka whanonga i he whiwhia ka kai e whanua he lava mea ai tala. I he NPH ko lova kakata tuai e he tala e nau ngahi kuna ko toa pe ngahi whiauhi ko mali watu ma e tamatu i tupo wono pa mo i whale hoa mohe ofo kai pehe ke ho eki moi ka kai e whanua. O hange ko whamatala e pule lahi e kautahani polo atonga, salo te siswha.
Hange ko ia ko e ngahi lave ko e misi ko ne hoko he fiafini. Hange pena I kai kai whakawhetai ko uhia ko e otua to kai mananga ne o mai pefe unga ma tonga. Pea ko e ngahi mea na e whakamohe mei ulu ko hoko ia I he ahoni. Ko e mai moa na ta hine kuini ko foki mai e tala. Rai whanua ko e foki mai nia e tala ko e foki mai ke whanua. Ko mau tolu ka kau whakaunga tāmaki peo whahokatongia ka ko e foki mai nia e tala ko e mai moa ta hine kuini. Foki mai ke kakai e whanua ka ton pe mo tāu ke fia e whanua. He ko e mai moa e nia pea ko e timia nia e whanua. Hange pe ko ia ka wakai ki ai ko ka mata ene ai tu au mai ko tu he o ku pai ai fia lahi ko ia ko ngahi pou ko ia ngahi kupe kau aki hange ko mo me ai ngahi pot ngau e preanga ko ngahi kau taha ngahi businessi o pamalo ia ko nau tu mai ke fai hono pou I pa mono tari ko ni o e fa na o tala. Ika ingata ai ka to hoko na ahi mai ke toi filonga ke ngai ta mai ki wa inga mo na ngahi family ke hige tola hai taha fa na wa ing he timnet pola fa funua atongani na na tu paki pe topule anga o te ke hafainga mali ke na wa tonu mai ai ki tongani ko e vai fefia I ni ihi I he timi ai tala yo no fai ke ke ngonga le tio me television tonga hini tu utai tongani I he fiafi tokonaki e whamatala e tahini whahula o lo taha ko unique palavi ke peheke tokoni kapteni ko kelea iongi o kuna fia lahi whalau mai ko ini o tau te fito eni ki he whelongoa ki pa moe kāinga pa moe kakai o ngahi kolo o kuna hau pe miai. O te make whoke e timnet pola e tala ke hika iai ni iho te iai nau kaunga ki ngai whanua kehe Pasifiki o hange ka yongo pālavi kuna konga haa moa pe ha moe kaptenia huli ta veve ka o kumau hoa moe tata haa moa ka ugeka mahatu ungai ke hika e nau o wha me he nau fili ke nau whafungai ai whanua. Au ke whika walua e tongani whahok e ngai timi tahano tuki mua taha a mamani I he net polo pe au tau te wat ke tau kau ki he ipa mamani sipoti ke ni e whahoko he tau fōu. I he whiahiko iau tau pulu whatahai mo Australia, Zimbabwe ka pehe ki Fisi. I he whae ke eke pa moe whae ako he kawingani ne pehea Jaco Simpson o kutu whainga malia e tongani ki haola lelei he whiahui whakapulu ka koe mea kua ngoko no mai whataha pe ngai whanua e Oceania ke pulu pe e taha kai kai wahe ki ngai pulu ke o e whanua. Nengo ia ne te pehe whai ako ki ngonga le te otongai ki hok hoka tu pehe ma te uteo e timi ki he whiauhini. Kai ke he ko Jaco Simpson ko whiwhine kuka Ilania ko lakhaki he tau e wānoi ni ngawe whawhai ako I he ngai kalapnet polo I Nusila ka ko eni ko ne pole ki ne whai ako mātongani. Aiana ne toi whahape ki he ongongoni ko e talo ni ngai whataha me tamai ki wa inga I tala whataha me kautaha net pola tongani mo ne ongo e kune hangi e peha whiwhine I whanua tonga. Kai ke he ko hike ngai lava mea ko au sia he timi na e tokalahi e ka kaina na wo I loto nuka laufa neafi I he whaloti whawhanua ma e timi tala o tatake he potu ngawi ki he ngahi ngai whaloto whanua. Nei mahino hene no poupou he ka kai e whanua e tale niti mo wa ingai whanau I he mahino na whawhunga I lelei a tongani he whiauhini mo e whakaamu e hoko tai pea e wa inga lelei mo whahola mamata ko ia I he ipo mamani o amanaki whahoko he tau whoou. Ko timi e tala ko e mai moa I e tahine kuini na naspau pe hoko atu e nau ngahi polokalama a ahi I he wikeni. Mai ngongo sipoti ai le te o mo televisione tonga ko au wahi whanua tū pola. Te wakai mo ngai tāna la lahi o e aho. Whatau wholofola ke ni a whio e kau tala whikau lahi me ka ampastoa me tō puli anga I he aho ni. Lau ngau e ka kaina na o kawat ke polokalama laka maa sisu ane awhi. Pea haukat pefe mea a ke whalea lea o tonga I wikeni o au ke tau fo ko hi koe ngai whema koe ke whawhenga maa lei ai whakataha ko hi ngai whema o kai koe e whanua. Koe unio ngongo whalota whanua pe malai o siputi mo e tuunga ke e a mo ngonga le tio mo television tonga ki Hawani mo whaka amna o tona tue ki rato whale ko toa pe ki ha au ngonga whetutaki me ke telefoni ke watolu ni mini maono. Whaka malatu hui tau keiwhi a mai mo mea.